Ya, selamat malam para penonton setia saya di Lister Bruto Channel. Jumpa lagi dalam video cerita rakyat Pak. Kali ini saya akan menceritakan sebuah mitos tentang adanya durian. Dalam bahasa Pak disebut dengan terutung. Judul ceritanya adalah Njais Merpermain. Dalam bahasa Indonesia kira-kira berbuat jahat kepada menantu. Seperti biasa saya akan menceritakan dalam bahasa Pak, tapi di layar kaca akan tertuang tulisan dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut, silakan di like, di komentari, dan berikan masukan untuk perbaikan video kami berikutnya. Kita mulai menceritakannya dengan judul Njais Merpermain. Arnia lotmo sada isada kuta imo sada jabu. Jadi kalau enda jukat ngomor permain Isa Arnia lotmo gerarna tangis berusi jahe. Sebagian dari lot dengo kala jukat merpermain. Bedana Arnia cukat kalon ngonina si matua melamar permain, tapi kumbagian dari get ngo permeninola jukatan mer si matua. Sada ketika tubuh mo duka permenen, tapi tongo jukat si matua na bana. Beli pe ideng sehat permenen. Jangan hai ketaring dengo, tapi tongo jahat si matuana bana. Dekah na, tembohan mau permenen. Kumarna oda tertahan kena nene, kemahan si matuani. Laos mau yai saponai, jangan tadingkan muduka anak ipedemena ibabu ketaring deng. Laos mo permenen dai mirambah rambah. Janah hidah molot isi kayu merlubang. Janah masuk mo iya milubang kayui. Ikuta manangi rumah ngomo mulai gulut. Kadina deket jelma. Menengeni mikir permenen laos. Kumarna duka sini tading kena ndai pe ngomo tangis lalap. Itu ngeni kala imo tah miki dewa permenni. Iku soi karina jelma silumaus. Dewa laos menengeni mitapin. Talon dia meridi permenni manang menuci katena. Tapi karina usaha kalai sia-siang. Perpudina idah kala imo permen nandai ilubang sada kayu. Ipidoken mo asa turun permenen. Tapi odango gitna. Itenggoi pe kala si pande asang git katena terpengaruh. Talot senjahat dimasuki permen ni, tapi tongo sia-sia karina usaha kalai laju ngo oda ne permenen get susur. Sidekah ilubang kayui oda ngolot mangan permen ni. Dekahna makin kede deket makin sempit mo lubang kayu ndai. Janah takal permenan dainai ngo kesatrida. Dok permenen mo bekalai. Balik mo ke
kumerna aku dane boy balik. Tapi pos mau kunde kaduan lot ngo tinengesku ikayuen naik. Nina bakune pe pendokan kalai pengendik-ngendik kalai oda ngotong uwe permenen susur. Jadi dekahna tutup melubang kayundai gabe odane motridah dekat permenen dai kenai telen kayui nggo kesa bagi mulak mau kalai karina mikuta menasel bagasan ukurna. Mulana kayu biasa ngo kayu merubang indai janah oda ma merbuah. Terenget mi tenah permenan dai mendokkan lot kaduan tinengesna merkite kayui. Jadi merbunga mutu kayui gabe merbuah tenggi. Jadi sinai mo nina asalot buah terutung. Jais permen merpermainen imo permen ning naing da itutung. Kumenang gating udah aning itutung semua tinikin permen ni. Kumernai monina asa gabe trutung ibaing gerar buahi. Arnia endakin lot gerar kayundai jana odakin ngolot merbuah. Tapi mulai isinai bagi sini tenahkan permenan dai mendokkan lot kaduan tinengesna merkite kayui. Isinai merbunga dekat merbuah mau kayu indai janah dabuh menampuk. Ku pernah pas ikut taring dengo tupung permen nilaus gawe tinggi mau buahi ingo asa sebagian dari terutung gerar kayu. Tadi ngolapatan suku-suku tenen kita karina orang tua simar permain asolang nemo bagi arnia jukat merpermain. Tapi dos mo si baing bakune siang ta mendai duka ta bagi mamo nang mendai permen. Bagi mo soh ni sukuten si menukutkan juan-juah si memugekan pe bagi ma sekali nai ulang lupa mere perno mendai kami asa makin merandal nanola kaduan bui kami menukutkan liasate juah-juah.